Rongsok. Oh, kalah tiga ya itu orang lumayan ya barang sa tikinya sok kayaknya. Ya tanya ya. Aku. Rongsok ya. Penasaran ya, buka masakan sih pusing goblok sih. Paingan gini aya kayu segala. Itu. Bo, cowok itu sih goblok nih ku aing sih mah. Nulis tuyul sugan. Ulah. Euy. Wah teh. Alah, yukut ka mana euy? Sanu maling itu ngagubuk ya. Tuh, mana? Oh, yuk. Kan mau jemput teh ieu. Ya copot dia kan copot naon. Rongsok yuk. Pilih gaduh rongsok. Oh. Rongsok tuh. Rongsok yuk. Pilih bandingan rica rongsokan, rongsok. Rongsok. Pilih calon rongsok tuh. Pilih gaduh calon. Di peser mau ada nyuk. Tuh rongsok. Dikisin bareng biar rongsok yuk, rongsok yuk. Oh, kalah tiga ya itu orang lumayan ya barang sa tikinya sok kayaknya. Ya tanya ya. Aku. Rongsok ya. Pilih gaduh calon rongsok. Iya yuk. Apa prong? Bayar dia ya cuet ya. Sekalian abang jawab. Rongsok. Nah, rongsok. Ayo. Rongsok. Kalau kalian hol aja. Rongsok. Yuk. Dapat ayo dia. Calon rongsok. Sekalian lah. Ayo jualan. Ayo ya tak. Alah, kalinya. Coba. Mana kiloan mana? Kumaha? Ah di Bangwang kan tuh. Jual wae. 5 kiloan tuh ya. Aya lah. Asal lumayan. Kade murah. Yuk lah, ada kerja. Nuhun pisannya. Ya. Sing nyata tah. Ya. Sing cangkling. Lumayan ngatur ya. Apa ini mau bodoh itu teh? Aing gede sih coet bola. Lumayan dah. Aing. Lumayan. Kalau 5 kilo untuk gak sahampang juga belum cuy teh. Wah, itu tipu. Penasaran aing rosokan dari kantor gue nangan tapi ada angkot sendiri goblok nih. Wah, aing katipu maksud. Bu, paingan si goblok ini. Kai jangan. Dia sikeun ini bukan. Tuh. Ngacet pupus mah. Pakai goblok tuh. Aing bisa ngasih goreng beneran. Sial tuh. Capek lah hari teh. Mau jauh sakieu lah. Lah, kuat yang ngopol euy. Pola lah. Aduh, sana boga dukun dia mah. Suka mes kuit deui. Sampai kudu di paraban. Aduh, ya siga diukut ieu euy. Aduh, kali mah beneran nih ketegablek gitu teh lah. Arabgeun usaha we lah. Euy. Alah, yukut ka mana euy? Sanu maling itu ngagubuk ya. Kena jongjon geus ieu mah jukut geus boga ah. Kena nangkring ayeuna mah. Mana ya? Nilai jukut abah teh nu mau jukut abah. Keur ngari teh ieu. Tadi biasa nempo anu mangul urang teh mangul Ka mana? Kamana jang? Kana karung lain. Heeh. Asa ka ditu tuh. Itu kemana? Ka Batongo. Itu lain. Heeh. Bener tapi asa. Dia orang neangan dia. Segera lo.
dalam mana? Tuh, Mana? oh, yuk. Tadi tadi kok naon? Jangan aja, jangan matanya. Tuan. Bongkar gerak. Sidik si ieu tadi teh nu manggul-manggul karung. Bener. Mau maling juga saha sih teh. Bener tadi sih bener. Oh, bener tapi bener. Iya. Aduh, maling saha. Saha tuh mau kah tuh? Tidak ada marong sok.